unamjua mtu anaitwa Jesus Christ? Unamjua kweli? Jesus Christ. Mimi namjua baba. Si superstar maarufu sana hata Lucifer mwenyewe anamjua. Ushawahi kupigiwa simu na your girlfriend anakuambia kwamba anabeba mimba? Yangu. Ni kama kujikanga tu, najikanga na bebesha mimba. Vishawahi fika? Baba. Ishawahi. Okay. Mchezo gani hauwezi kukubalia mtoto wako aucheze? Mchezo gani? Mchezo wa mtoto wako unasema vrema hii mchezo siwezi kukubaliana naye acheze mchezo kama na huyo. Mchezo wa filamu za utupu, yani pornography. Hauwezi kukubaliana naye? Siwezi kukubaliana naye kwa sababu lakini ni umaarufu na pesa zinaingia. Kuna star umaarufu mbaya sana, unaweza kumletea vingine vitu vibaya kuliko hiyo pesa kwa naingiza. Baba, hiyo ni ntuze yinjiza mahera. Hiyo ni mchezo unaingiza pesa kubwa sana. Barakubamba star bakinjiza mahera. Mugabo ni bintu sio kitu cha utu baba. Sio kitu cha utu. Afu kinakuzaliwisha wewe mwenyewe mzazi anaonekana kama mtu amezaa bitch. Okay. Ni bintu bigaragara nkaho hiyo mtoto hawezi kukubali, yani heshima y'umuryango iratakara. Siwezi kukubali baba. Ni kuzalilisha familia. Ego nivyo barabikora rega. Hari ikintu twihendako. Rega naziya pornography barazikora mu kinyegero batafise kamera. Mugabo nanse gutakaza heshima y'umuryango nigi wanje namuvyaye. Nje twamuvyemera ya. Hatari sana. Okay. Mr. Nick. Yataba umustar ataba artist. Yani ingine talent ungependelea kuwa nayo, talent gani? Ya kucheza mpira, football inanivutia sana hiyo. Ingine ya kucheza filamu, hizo zote zinanivutia. Hiyo unasema tu nisingekuwa mstar, nisingekuwa msanii artist, ningependelea kuwa na talent ya football ama ya kuwa actor kwenye filamu. Okay. Iyi ndiyo ndayisanga niyo gucapa, iyo ndayisanga yo ntaririmba no cafye, iyo ntagira niyo gucapa. Basi imwe uvuga ati kuba ntayigize ntacu ndarahombye mugaye yari nziza yari ya football ndayikunda. Okay, Mr. Nick, your girlfriend anakupigia na kuja kukupitia ama kukuangalia getoni au nyumbani kwako. Nguo gani unaweza pendelea kuja avae? Avae nguo gani? Anakuja kukuangalia getoni nyumbani, yani kutembelea. Avae nguo yani ya kati ya suruali na gauni. Akija na jipi au na gauni yoyote iwe ndefu. Afu na suruali isiwe ya muonekano wa kibichi. Msana bintu ya tabuye ya matakari hejuru. Kwa sababu mutakingia ghetto kuna vitu viwili watu wana mind. Bale bacha bibaza anakuja kupigana huko. Chanye aje kumuramunsa, sivyo? Afu sasa chenye kitahakikisha chenye anakuja kufanya ni mavazi. Okay. Mavazi. Hari ibintu bitatu abantu bashobora kumenyeramo ingeso y'umuntu. Imvugo, inyambaro n'ingendo. Sipende sasa mtu akonesha tabia mbaya kwa yani hadharani kila mtu amuone ni bitch ama nini. Rero aje kundaba gacaza yambaye nk'akajipe kagerino abantu baza kumubona baza gusha biha delete image y'ikinagiye gukora hari na kitabari ico. Okay. Vizuri vyiza ayikwize yambare fresh vyiheshima iboneke tu anakuja kupiga msele tu anakuja kunipigia visit. Oyo ni Mr. Nick kabisa, kwa sababu kuna yani the boys anakuambia mpenzi wangu hawezi kuja anavaa suruali juu yani vina bana vitu fulani, yani vinasumbuana kwa kazi fulani. Sio hivyo baba, havisumbuani. Sasa si mnatoa kama kuna kitu mmekubaliana kufanya anatoa. Okay. Yeah. Swali ya hapo tuko nubwo yozamba ipanoji icyumu razana mereze mugemo mwa hapo tuko love life ya Mr. Nick. Uko na mpenzi? Baba, nafunga miaka 2 sina mpenzi. Hauna mpenzi? Yani nimejipa yani kama black time ya Are you single? Niko single. Hivi niko single baba. Okay. La walafiki ni wengi sana wa kike ni wengi sana. Je 80% bagenzi fils. Pana 80. Na 60% bagenzi fils. Benshi nibaza ko bara bakobwa. Nibaza ko barakobwa. Ya nini? Unaona baba ukiwa star kuna wanaume huwa wanabana
si misi yose abahungu uzona bashidukira ibintu uzurabe uzusubana Bible abantu batanguye kurira Yesu bagiye kumubamba n'abagore manake ariko na funny base sana ya baranamufasha na kenshi baranamufasha bamuhanagura amanu nzeye kubirenge kijya gihe nibo bamuhanaguye wa muntu yamuhanagura mu maso bariko baragenda kacishanya kiremo ciwe nibo bantu barize igihe yavuga ngo bagore bi Yerusalemu ngo ngo nimwiriye n'abana banyu inaonekana funny base kubwa ya Jesus ilikuwa wanawake walikuwa ni wanawake hicho ni kitu wazi yani hakika ilikuwa master kwa sababu na Jesus Christ alikuwa star hatari super star yani rero kuba star fan base hanini iba abakobwa ko bafise souci bafise sentiment bafise emotions nabantu banyaruka kwishiramo umuntu kurusha abahungu umuntu arashobora kuba yagukunze kugira ntakwereke ko umwana umubono cyangwa ngo wamuhabuye ujatisha akiwa bafune anacheza ngoma yako akikuona anakausha sura anajikausha yani bakunda ngo bavyemere mu mitima batabigaragaza ku maso cyane hageze aho umuhungu yerekana kwa kwemera feelings biba bili over yani wamwemeje bishemera. Tunaendelea na love life ya Mr. Nick. Ushawahi kusalitiwa na mazigo mu kigo? Na siku moja baba. Haujasalitiwa yani? Hari guhemukirwa mu rukundo hari deception ziri ubwoko bubiri. Hamuntu deception kugira mva ko turahebanye. Iyindi deception abantu takunze kwemera ko ari deception umuntu yagiye kugucitinga. Yani yagiye kugucamwo hama uramufashe cyo umuheba. Nindi yavyo ndi wibaza. Wavyo ndi ruwo ndi yakoze cya kintu kibi. Wewe gusa wari ni reaction wakoze ku ngeso fulani yagize. Rero je ndamaze guhura gusa no unkorera ikibi nkamuheba mugasi ndaronkumbira ngo tunamalizana wewe toka nenda zako nenda za umchenzi nini hicho sindahura nacho na sindigira ntongoza umukobwa nyanyire maishani mwangu na niko na ex zaidi ya 30 iko na ex zaidi ya 30 30 kabisa. Noma sana. Okay, tunaendelea yani maswali yangu iko saa kwa nanyesha saa mvua kabisa. Tunarudia katika Buja Flavour. Haina shida. Binaonekana kwamba kuna tuseme viziwizi ya wastaa. Yani wanachipuka yani wanachemuka sana lakini kuna kiwango wanafika wanazimia wanapotea. Ukiangalia wastaa wengi walishapotea. Wengi na walikuwa wanajua kuimba. So mara nyingine najiuliza inatokea kunini hiki kitu? Yani na mwenye anakuja unampatia tu miezi ama miaka moja hivyo. Sasa niko najiuliza kivyako maoni yako yani unaona sababu gani? Mimi naweza nikasema inatokana na kwanza medias kingine mafans ila mafans action wanafanya sio action ni reaction kwa action ya medias no kuvuga ama media arafise ukuntu aharara simwe vya kare twarabona media ifata support ku mustari nk'amezi 3 ikavuza indirimbo amezi 3 imisi sigumi chako tuyumva na kufanyia promotion ariko urumva Madiba amefanya hatari siku 2-3 anapotea kwa gatano bavugije indirimbo yiwe kwa mbere ko yazaze kwa gatano Madiba sinzi vyarimwo Madiba ntazi kwidandaza sinzi ivyo vyagiyemwo muga indirimbo yiwe nta nitwi ramara changi Fariaz asohoye album kwa album ni zibiri hata nindwi zimaze Fariaz amepotea Fariaz afanye kitu siku hizi uko kuntu wagenda gukora kugira promotion mbi ku radio bakuvuga nabi biri mu bintu abafana bashobora gutuma babona umenga nivyo kuko umufana ni nk'icana cinyoni kijano bamuha nicana cinyoni kiragenda hano bakakizana bakagisuka mu kanwa yo wanawachanganya yani barabacanga ukuntu akavuga akamubwira akavuga wanaleta huyu yani afu sasa ndo kwanza kusema wana support muziki ariko nibo bacagaruka kandi ugasanga bariko barakubane nishawa kubanewa na presenter fulani arananyirukana kuri portail arambwira toka nje. Hiyo ni changamoto ikomesa kutuambia. Hiyo ni changamoto nimewahi kukuta. Kufukuza kishenzi. Kufukuza kishenzi alikuwa pamoja na Milo Team sitomsahau. Alikuwa nani? Jina lake? Alikuwa ni Ami Pro. Ila nimemsamehe kwa sababu alikuwa ana haraka nyingi, alikuwa anajukumiwa na vitu vingine ambaye mimi sijui. Mimi nimefika kwenye radio station ambayo anatumikia ndamusanga alikuripota. Buja FM. Sijataja baba. Afu Amanda Buja FM. Afu ndahashitse
ndamugira baba niko na ngoma mpya ngo genda ushire technicien Igice ndagenda ndayimuha ngarutse nongera ndamusanga bavanye nabo batipe bari kumwe ndamugira baba tunaza tukaongea kidogo none ndimbo naitanze ego naitanze mugana sha tuvugane waitanze tuzoyivuza sawa yani iko saha kufurahi nikasikia roho inaniuma sana mugabo navuze ati kawaida kuko petetre ntaranyemera kuko haje umuntu utarakwemera wibaza ngo reka ndakubaza akabazo wibaza ngo nani kubera iki ujyana niyo saba bamuhaye ijya kijya gikombe kera yaragitsindiye yaraciruka yarabemeje ugasijya mbere yari yirutse sijya mbere yirutse ko atari bwakimuzaniye muhira ati wa urazi kwiruka kwera tora ukuvuga rero hari ahantu manzi ukagera ukaja kubemeza ukaba muri competition kwanza bakakubona sivyo rero utarashika hajya muri ijya competition ushake ubufise indirimbo zirenze za Bob Marley za Lucky Dube uzifise mu nzu ntugira nta kumenya nta kuvuza rero peut-être gihe kizoza na asange ahubwo niwe ariko araza kundondera nyuma. Never give up. Siwezi ka give up baba. Pole sana mwanangu. Bwana mnasikia habari hapa. Hari ibintu byinshi bigenda mu muziki bituma industry yacu isubira hasi cyangwa se idatera imbere. Bana tuangalie, tujiangalie wenzako alikwambia tujiangalie. Yani iko saa tuko tunarudi nyuma. Kuna mastaa walishapotea. Unawaambia nini? Kuna wengi tuseme walishakata tamaa akasema basi tunaviacha. Kuna ukiangalia kina Lalijo, kina Emerisan, kiangalia wa Nelson B, walikuwa wanajua kuimba, walikuwa tu sawa vielelezo vio, lakini tu hizi siku iko sawa walishaviacha. Kuna mastaa watatu hao. Banamba bazayo ndabimviriye. Kuna Black G. Bwana hujamtaja baba. Black G. Kuna Lalijo, kuna Emerisan. Haswa ao. Kweli nabantu bari bafise industry kandi bakoze na nubu wumvije indirimbo yiwe urumva ko atayihuriye nizo z'abana we ko baravuza bavuga ko barenze na wewe unakubali kwamba uko na kipaji lakini hapo kipaji la hao kabisa ndo wametu inspire kabisa abantu twaguma tubona tuvuga kabisa baratu inspire nibo bantu tubona tukavuga kabisa abantu bari babizi gose kandi na nubu bakiriko babizi mugabo uriyumvira kubera iki none bateko bakora kubera ko barakoze indirimbo 2-3 barabura promotion regura cikinege na nimisi yose gumutakaza 500 Fabio nakwambia never give up aigo rega ibigi yarabivuze mugabo kujya ni kuji inspire ni kujipa nguvu tu sese oneshe mugana wenyene ndaze aragera igihe yovuga ati ibintu ndabireke ushawahi kufikiria ama ushawahi kuwaza kwamba unaweza kuacha muziki? Nimeshawahi kuacha mwaka mmoja baba. Unasema mimi navitoka hiyo vitu. Navitoka sitongea kupoteza pesa. Ni hamwe nachenda kugira ati mugakora ko unaronse umuntu ashobora kuza aramfata mu mugongo. Urazi kuja ku radio wabizindugo umuntu atoka kanyosha kwa miguu unatembea na miguu nafika uko Asiatic unaenda kwenye RFM na maguru shika kadugumba afu wenyewe wanakutizama kwa njia chini wanasema jamaa mbona mchafu sana mbona mchafu sana kweli wanajua kuimba umva ntibibuka ko waje n'amaguru gira ngo uzoba umustari bashaka kuzura umustari kandi bataramukugira umustari ndio tatizo sasa Burundi huko bwana hatari Buja Flavour iko na magonjwa tofauti mengi sana kwa upande wa wasanii ama star nyinyi artist shida iko wapi? Yani nyinyi mko sawa, yani shida zote ziko kwa watangazaji, wa presenter na mafans. Kwenu hakuna shida kweli? Umustar nta birebire, umustar ikintu yategezwa kuzusumbukwa nacho ni kwandika indirimbo nziza zimeze neza gusa hari abandi ibintu bitaroranye. Vuga nk'umuntu ariko aririmba nk'indirimbo ngo ntibagiye indirimbo mupeti ejo bundi asohoye indirimbo natwana nini basi boss tumenyane Olege kweli? Sijaponda sijataja na jina. Gusa ari ibintu ushobora kumva nyene ukavuga ati ibi bintu kabisa nta muntu boha beat ngo bimunanire. Ni vya bintu rukato. Yani n'urukato rwo mwibarabara rema yani babishize muri beat gusa. Nabandi wumva kabisa ukavuga iki kintu kweli. Nubwo hoza Christon nubwo hoza yani niyoshira hasi umuntu afise talent atari umbwiye Nelson B hapo nakorewa direct ni mtu wanye kipaji cha atari arafise ukuntu nawe wumvise indirimbo yiwe anakutisha urumva nyene kubaye anakusisimua nasisimua yani unasikia tu yani talent kipaji ni moto zaidi ya moto yani moto akotea mbali mugabo nundi ushobora kuvuga ati uyu abaye hit yani ni bahati yake ko sishobora kuharira hari umuntu ashobora kuvuma yani riski akavuma uzurabe n'umuntu anemwe isoko abantu baramukungera anakuwa gastale hapo sasa anakuwa maarufu hapo sasa hapo
kubera muga yakoze ibintu bibi reko urashobora kuvuma utakoze ibintu bya atari ibintu byuko ari byiza kandi nubwo n'ubustar kuba waparvenye ko bijya bintu bibi byo wawe bikugira umustar natwe dufise byiza ntibiratugira abastar commentary nka wewe wagwanye kabisa bwana ni hatari sana afu pesa ndo msema kweli pesa ndo kila kitu ndo kila kitu. Yani kama una pesa radio unalipa, show unalipa ili wakuweke kwenye affiche, yani uwe kwenye list ya wenye wataperform unalipa. Sasa unasikia pesa kila kitu. Ngira mwijuru nyene tutazore amahera. Bwana n'umukena ashaka kwekegwa n'umukena kaburi ijuru umva n'ijuru amahera akenekwa wigiye kwiba. Ivyaha abatunzi badakora. None icyaha cyo kwiba carte mwara mutunza gikora. Mkataba gani hawezi kusign? Mkataba gani siwezi kusign? Wa Freemason. Sijui kwamba ipo hakubali kwamba Freemason yakwaga irashobora kuba itahari ari ibintu abantu bavuga ko umuntu abonye umuntu aravumye nanje fisinzara Freemason hiyo ni njaa kachi urao ni nzara ni njala kabisa tari kweli mugabo irashobora kubiriho hayo kundi ko tushaka kubisigura twinjiye muri nto nzina tukasangira hari nimbi hari sizozi nikasign mkataba wa Freemason hosiwezi na wengine ni wakufanya pornography hiyo hawezi kusign kati ya Bantu Boy na Empire Avenue tunazunguzia Fizzo na Sat B wanakutafuta usaini mkataba wapi utaingia? Nitatazama kwanza mkataba ukoje. Mkataba ni wa utashituka Juni ni Empire Juni Bantu Boy nashituka naenda. Baba juzi tumesikia mtu wa label kubwa mashariki hapa East African mashariki amevunja East African amevunja siri tukagundua kumbe zile label tunaona kwamba ni kubwa haziko vile tunaziona. Hari ibindi bintu by'indani tutamenya. Rero ni ciza nzoraba mkataba ukoje. Nubwo yoba kamanda nkuba akaza kandondera baba ngoma bimanagere wawe na Fizzo akaza baba ngoma mbe managere wawe nzomanza ndamugira ati leta mkataba kwanza turabe wa mkataba ukoje ndabe nzinjiza iki nzokora indimbo zingahe bazombeshaho gutya rero Empire izanye mkataba mzuri nitaenda kwenye Empire japo kuwa mimi yani nafani sana Bantu Boy kuliko Empire ariko je sinkunda kufana abantu mfana ibikorwa vyabo bwana ni hatari sana anakuambia mkataba yenyewe hawezi kusign Freemason lakini tu kati ya Bantu Boy na Empire Avenue anaweza tu akaangalia mkataba gani huyo. Bwana hii ni Balloon Kingdom TV kipindi show ni ile kali ni Balloon Talent Show. Mtangazaji ni yule ni Ox Winner ukitaka kuniita Ox Lee haujakosea kabisa na ukaribisha tena na tena utapata 5 kwa 5 kupitia channel ya YouTube yetu ni Balloon Kingdom TV usikae mbali tunaendelea na kigogo Mr. Nick the Pie Boy ni hatari kweli bwana tunakuuliza tunaenda kuna yani kipindi changu napenda tu kuweka vipande uchokozi kipindi ya uchokozi ushawela na mwanamke zaidi ya mara moja. Ashawela na mwanamke kweli? Zaidi ya mara moja. Nishawahi. Si kawaida basi. Hapa Afrika ndio tunaona kwamba ni kitu cha kushanga. Mimi niko na miaka zaidi ya 20. Hapo nazungumzia kwamba nishafikia miaka 25. Sasa kama uko na hiyo miaka kabisa. Je kunyaka ngiyo papara afise nk'abana. Mugabo turabibona turapanika ariko barabikora tu mu kinyegero. Nishawa baba. Ndio ama hapana? Ushawahi vuta bangi ama sigara? Hapo unachokoza ila bangi uchokozi ndio ama hapana? Bangi ni ndio ama hapana? Ndio. Ushawahi vuta bangi? Nishawahi ila siku hizi sifanyi na nimefanya mara moja ikanifanyia kisanga kubwa sana. Nakinyi picha mugabo kuva ico gihe ndabona umva hari ukuntu abantu nice ndi mu bantu bambere bahanurugwaruka rwirinde ibintu vyitwa ibiyayura mutu gushikiza isaje nta kinyobwa na kimwe kiborezanwa kubera ko nagiye kwisanga kunywa ipombe havisaidie kitu nta kintu na kimwe biza kukuzanira mu buzima bw'iwawe atari ukuguza mu mutwe bikupararanganye yani uyumva umengura umuntu watari kumba ko hatari ariko uri normale uri wa muntu nyene usanzwe urakora ibintu bya utuje ibintu by'ibangi ibintu by'amatabi ibintu by'inzoga wenzangu tubireke ivyo bintu ntibibereye ni ibintu by'uburofa jewe nahenzwe n'umuntu ngo yani ngo gusa kidogo yani ngo fanya usikie ndabigize bica bintera ingorane mbi cyane ndababara ndagira ibibazo ndamera nk'umuntu yapararanganye
mu nyuma none naciye mvuga ati ahubwo bunzobo wa mbere mu kujanda genda ari aho mbonye umuntu ariko arabigira ndamuhamagara nkamubaza ati baba ibi bintu bigufasha iki wewe ibintu uko yabigira kugira ngo ushike kuki. Okay, ushawa kupigiwa simu na your girlfriend anakuambia kwamba anabeba mimba yangu? Ni kama kujikanga tu, najikanga na bebesha mimba, vishawahi fika? Baba ishawahi najikanga tu na bebesha mimba, ulijisikiaje? Baba srago moja hatari baba. Ulijisikiaje? Yani unajisikia kwamba unakufa kufa. Unasema kweli nakufa kweli, hapa naoa shagalamba gara kitu kikija huko shagalamba gara, yani bila mpango wowote kiza kita ntikiteguje kikuguye kuko ikintu tegerezwa kumva ko kigukozeko. Nico gituma rero uri umujene gerageza ugende mu bintu n'ubwenge ntibize bikwicire. Kama una kitu utulie, kama una kitu tulia, nubwo ubifise kuko nubwo ufise amahera kurongora utabitegukanije canke guteza unda umukobwa utabyiteguriye, urumva ni ibintu biguhindurira ubuzima, biguhindurira ubuzima. Ifore kwirinda ivyo bintu byose byoshobora gutuma kazoza kawe kaba kabi, ngo uzovyumvire mu busaza. Umuntu akunda bavuga ngo uzovyumvira mu busaza, yani ibintu amakosa yo mu buto uyafiringa neza, hangover yayo uyafiringa ushaje, utangwa kubona ngo iyo ngiruko utacuhindura ya. Okay, kati ya between mother and the father, ni nani unaweza sema amana zaidi? Wote wanasaidiana baba, siwezi nikasema baba, siwezi kusema mama. Mara nyingi wanasemaga wanaume wanapendaga, the boys wanapendaga wa mama yao sana. Akamaro k'umupapa kenshi nigahuse kugaragara kurusha akumumama. Umenga umumama kwera twarakuranye, yakutwaye mu ndamezi 9 akuheka amezi angahe, umenga tukaba tubona umenga ni wafise man muga ukibagira gihera afise inda yanwa amazi papa wawe yamuguriye, yajya ingia papa wawe yamuguriye, papa wawe yarahangayitse kugira ngo wige petetre muga na mama warashaka kubahangayika. Nta muvyeyi numwe adafise mana baba, nta muvyeyi numwe adafise mana kuko habura mume ntiwabaho. Okay, Mungu anashuka kwa Mr. Nike juu ya kosa fulani umefanya. Anakuambia juu ya hili kosa gazaba mapinisho nataka kupatie na beba mzazi moja. Abebe nani? Dada baba mbona zingwa sana. Yeye nakwambia ni kosa ulimfanyia Mungu. Anakuambia ni lazima, yani ni lazima gazabu. Abebe nani? Hicho sasa ndo kitu nikimefanya niseme siwezi nikasaini mkataba wa Freemason. Mungu akija hivyo nitamchukia sana kwa sababu Bible na Daudi aliwahi fanya dhambi, Mungu akamwambia utachagua ni bebe mtoto wako vile na vitu vingine, akasema yani unipatie gazabu fulani. Sasa na Mungu anakuja na kuambia hivyo, wewe unaweza kufanya hivyo? Mungu nitamuomba kwa nakwambia abebe nani? Mimi nitamwambia bebe, mimi nimefanya kosa. Sasa atakuja kuleta atabeba mama ama father wakati sio yeye amefanya kosa. Atakuwa anamuonea baba. Atakuwa anamuonea. Kwa upande mwingine tutasema Mungu anaonea, anafanya na yeye anashangilia. Yeye ni Mungu, hawezi kabisha naye. Mungu ni Mungu, anakuambia Mungu ni Mungu. Anakuambia nataka nibeba moyo juu ya kosa lako. Lakini wewe utabaki hapa, lakini namubeba. Siwezi nikasema baba. Tuache question, tuache kweli kwa sababu next. Noma sana hapo, nashinda kabisa. Nashinda. Okay, haribi nikunda gushika. Bibi yako ama mke wako iko mjamzito. So mnamaliza miaka 5 hampati mtoto. Nyuma ya miaka 5 anapata ujauzito. Okay? Kupata ujauzito miezi 9 inaisha, anaenda hospitalini kujifungua. So vinakuwa tatizo kujifungua. Wanasema utachagua moja kati ya mke wako na mtoto wako. Kuko birashika ugati uhitamu ufa na usigara. Utamchagua nani? Mama mzazi. Nitamchagua mke wangu. Yani mtoto wako unamwacha kabisa? Baba nitamwacha kwa sababu mtoto kwanza sijamuona, sijamfeel, yani sijamsikia, sijajua jina yake ni nani, anaita sura yake ikoje, yani ila mke wangu tumestruggle, tumeishi maisha magumu au mazuri, ila tumeshinda wote na nini tutapata mwingine, tuna imani tutapata mwingine. Hicho kitu ndio kitu sasa kwa sababu utakuwa unamuonea ukichagua yeye aende mtoto baki, kwa sababu maliza miaka 5 bila kupata mtoto. Miaka 5 hata iwe 10, hata tusizaa hana shida.
Rega sisi ngombwa ngo umuntu abashaka. Penzi gani hayo? Anakuaga kweli izi siku? Ego jewe kubganje simshira imbere yuko mbo umwana ni cyamwa cyuko mubana n'umuntu cyamwa cy'urukundo murabana muravyaye kandi niteka. Muga nti wavuce ufata umuntu mwabanye rega ujya mwana yaje kwera mwabanye. Ucu uvuga ngo ujya muntu mwabanye ngo niwe yogenda hasigara umwana. No, ariko uzocija kurondera uwundi aza kudazocureka uzocuza kurondera uwundi amurera. No, nasikia yo ni struggle. Vyiza rero woreka ujya mu mwana basi akagenda hama ujya muvyeyi ukamusiga. Okay, tunaenda Mr. Nick. Mahusiano, unamjua mtu anaitwa Jesus Christ? Unamjua kweli? Jesus Christ. Mimi namjua baba. Sim superstar maarufu sana hata Lucifer mwenyewe anamjua. Unamuogopa? Bo sio ego hakuna kuogopa na kuheshimu. Hapo viko tofauti ila vinasaidiana. Umuntu tamutinya ntiwo muba. Umuntu manza kumutinya ngo uzutinye Imana ukutinya Imana bishikana kuyuba. Umva utinya Imana urashiramo nakantu kuyuba kwera uvuga ati baba Mungu mukari sana akora ilikosa azongerera. Mr. Nick Mkristo ama Muislamu ama tu unaomba Buddha? Vyose narabaye mwisha kwa Muslim na sasa. Unaingia kanisa gani? Penye naona pako wazi. Mimi nikipita tu naona Pentecost iko wazi. Naingia. Lakini wote sio ukweli tu, dunia inageuka bro. Jewe sininjira. Nini na mambo hapa? Baba nishakufuata, nishakuelewa. Je sininjira ahantu kubera ko bavuga ukuri. Ninjira ahantu kubera bariko basoma igitabo cy'ukuri. Nimba ko basoma Bible bose niyo basoma.